북대리 샘바 채널 오늘 학년을 마치며라는 주제로 같이 말씀을 보도록 하겠습니다. өнөөдөр бүгдээрээ сургуулаа дүүргээд гэдэг сэдвээр хамтдаа өгнөөс суралцах болно. 먼저 함께 기도하겠습니다. Эхлээд бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, Хайр ба нэгүслэр бэлхэм дүүрэн бурхан аав минь. 하나님께서 저희들을 사랑하셔서 Бурхан та бид бүхнийг хайрлаад 크신 은혜를 베풀어 주신 것 참으로 감사와 영광을 돌립니다. агуу нэгүслээ дүүргэж өгсөнд эзэн танд алдар болоод магтаалыг өргөж байна. 또한 저희들을 충성되이 여겨 교사의 직분을 주신 것 감사합니다. Мөн бид бүхнийг итгэмжит гэж үзээд багшийн үүрэг албыг даатгаж өгсөн талархаж байна. 주님께서 주신 직분에 충성을 다하기 위해서 1년 동안 저희들 열심히 주님을 섬겼습니다. Бид бүхэн эзэн танаас хүлээж авсан үйлчлэлээ итгэмжтэй сайн хийхийн тулд 1 жилийн турш бүгдээрээ хүчээж хөдөлмөрлөцгөөсөн билээ. 그것을 주님께서 아쉬움에 Эзэн та түүнийг санаж 크신 은혜를 베풀어 주시고 тэрхүү агуу нэгүслээ дүүрэн өгч 더욱더 충성을 다할 수 있도록 지혜와 능력을 주시옵소서. илүү ихээр цаашид ч гэсэн итгэмжтэй байдлаар үйлчилж чадхад хүч олоо мэрэгэн ухааныг дүүргэж өгнө. 우리들과 함께 교제하는 학생들, Хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа нөхөрлөж байгаа багш нар 날마다 변화된 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. өдөр бүр өөрчлөгдсөн амьдралаар амьдрч чадхад тусалж өгнө. 우리 학생들로 말미암아 많은 친구들이 전도될 수 있도록 도와주시고 Манай сурагчдаар дамжуулаад олон түнснүүд аврагдаж чадхад өдөрдөж 학생들이 구원받아 주님 안에서 함께 교제할 수 있도록 도와주시옵소서. тэдгээр сайн мэдээ тараасан сурагчид маань аврагдаад эзэн таны дотор хорогдон амьдрч чадхад тусалж өгөөрэй. 오늘 이 시간 저희들에게 필요한 말씀을 주시고 Өнөөдөр энэ цаг мөчид бид бүхэнд хэрэгцээтэй үгийг өгч 그 말씀을 붙들고 학생들과 교제하기를 원합니다. энэхүү үгнээсээ зуураад хүүхдүүдтэйгээ хамт нөхөрлөөсөө гэж хүсэж байна. 이 시간 모든 것 주님께 의지합니다. Энэ цагийн бүхэл зүйлсийг эзэн таньдаа даатгаж 주 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. эзэн Есүсийн нэрээр талархангуй залбирлаа. 아멘. 우리 학개서 1장 5절을 같이 읽어보도록 Бүгдээрээ 하겠습니다. Хагgai 1-ийн 5-ыг хамтдаа уншийе. Хагgai 1-ийн 5 хамтдаа уншийе. Иймээс одоо төг төмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. Өөрсдийн зам мөрийг хянагтун. 학년이 끝날 때마다 1 жил дуусах болгонд 자기 신앙을 뒤돌아보는 시간들을 가져야 됩니다. өөрсдийнхээ итгэлийн амьдралыг эргээд хардаг тийм цагийг гаргаж явах хэрэгтэй. 예, 우리 선생님들이 1년 동안 많이 수고했는데요. Манай багш нар 1 жилийн туршид бүгдээрээ хичээнгүй хөдөлмөрлцгөөсөн. 그것을 우리 주님도 잘 아십니다. Түүнийг нь бидний эзэн ч гэсэндээ сайн мэдэж байгаа. 예, 엊그제 새 학년을 시작한 것 같은데 Одоо саяхан л юм шиг шинэ хичээлийн жил эхэлж исэн санагдаж байна. 벌써 이제 아이들과 마지막 공과 주제 말씀을 하는 것 같습니다. Гэвч одоо аль хэдийн 1 жил гэдэг зүйл дуусаад хамтдаа сүүлийн хичээлээ хуваалцахаар инхүү зогсож байна. 예, 이 학년을 마치며라는 그 공과가 참 중요하다라고 개인적으로 생각합니다. Энэ сургуулаа дүүргээд гэдэг хичээлийн сэдэв маань хэдий ч нэ чухал вэ гэдгийг хувьдаа их бодож үзсэн. 이번 시간을 통해서 Энэ удаагийн цагаар 우리 дамжуулаад 학생들이 1년 동안 어떻게 신앙생활을 했는지 반성하는 시간을 갖고 манай сурагчид өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд хэрхэн яаж амьдэрсэн бэ гэдгээ өөрийгөө нэг эргэж хараад 그리고 잘못된 모습들이 있다면은 바로잡는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. зүү зохисгүй буруу дүр төрхөөсөн бол түүнийгээ гэс олоод илрүүлдэг тийм цаг байв сайн байна. 반성하는 그 시간은 자기를 돌아보기 때문에 Энэхүү өөрийгөө эргцүүлэн хардаг цаг маань өөрийгөө эргэж хардаг цаг учраас 자기 신앙을 갖다가 성숙하게 할 수 있는 계기가 됩니다. өөрийнхөө итгэлийн амьдралыг өсгөх боломж олж өгдөг байна. 예, 그래서 학년이 끝날 때마다 자기 생활을 갖다가 뒤를 돌아보고 반성하는 시간이 꼭 필요하죠. Тийм учраас хичээлийн нэг бүхэл бүтэн жил маань өнгөрж байгаа учраас өөрийнхөө итгэлийн амьдралыг эргэж харсан, эргэцүүлсэн тийм цаг байвал сайн байна.
예, 성경에 보면은 Библиэрээс харвал 욥이라는 사람이 등장하잖아요. Йов гэдэг хүний талаар гардаг. 그 욥은 반성을 잘하는 사람입니다. Йов бол өөрийгөө эргцүүлж харахтаа маш сайн хүн байсан байна. 예, 자기 그 자녀들이 생일 잔치를 보내고 나면은 Өөрсдийнх нь өр хүүхдүүд төрсөн өдөр юм уу баяр наад найр тэмдэглээ дуусах үе болгонд 아버지 그 욥은 자기 자녀들을 불러가지고 성결케 했습니다. эцэг Йов нь өөрийнхөө өр хүүхдүүдэд дуудаад ариусгаж өгдөг байсан. 예, 욥기 1장을 보겠습니다. Йов 1-р бүлгээс харцгаая. 욥기 1장 4절에서 5절입니다. Йов 1-ийн 4-өөс 5. 예, 같이 읽겠습니다. За бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Түүний хөвгүүд ээлжээрээ нэг нэгнийдээ цугларн найрлахдаа эгч дүү гурвыгаа хамт ууж идэхээр урддаг байв. Тэдний ээлжит найрын өдрүүд өндөрлөхөд Йов өглөө эртлэн босож тэднийг дуудан авчруулж ариусгаад хүүхэд бүрийнхээ тоогоор шатаал тахил өргөдөг байлаа. Учир нь Йов миний хөвгүүд нүгэл үлдэж сэтгэлдээ бурхныг хараасан байж магадгүй гэдэг байж үүнийгээ Йов үргэлж үйлддэг байв. 욥은 10명의 그 자녀들이 생일 잔치를 하고 나면은 혹시 그 잔치를 하면서 이 마음속으로 하나님을 배반했을까봐 늘 걱정을 했죠. Йов өр хүүхдүүд нь найр наадам хийгээд дуусныхан дараа юу гэж боддог байсан бэ гэхээр магадгүй энэ найрын үеэр миний өр хүүхдүүд бурхныг хараачихсан байх вэ, зүрх сэтгэлдээ буруу юм хийчихсэн байх вэ гэж санаа нь их зовдөг байсан байна. 그래서 욥은 자녀들을 성결케 하고 번제를 드렸습니다. Тэгээ өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг ариусгаад бас шатаал тахилыг өргөдөг байсан. 예, 자 이런 모습을 통해서 Энэ дүр төрхөөр дамжуулаад 이 욥은 평상시에도 자기 신앙을 뒤를 돌아보는 시간을 가졌던 사람이라는 것을 알 수 있고 энэ Йов гэдэг хүн маань энгийн жирийн өдрүүдэд ч гэсэндээ өөрийнхөө итгэлийн амьдралыг байнга эргэж хардаг, эргэцүүлэн хардаг тийм хүн юм байна штэ гэдгийг мэдэх боломжтой. 그리고 자녀들을 교육시킬 때 Тэгээ өр хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхдээ 항상 신앙을 갖다가 반성하는 그 시간들을 갖도록 했다는 것을 알 수 있습니다. үргэлжид итгэлийн амьдралаа эргэцүүлж харах ёстой шүү дээ гэдэг цаг хугацааг бас олгож өгчээсэн, бас үлгэрлэж өгчээсэн. 그래서 욥은 바른 신앙을 갖고 있잖아요. Тийм учраас Йов зөв итгэлийг тээж байсан. 깨끗한 그 신앙 생활을 했습니다. Цэвэр ариун итгэлийн амьдралаар амьдарч байсан байна. 그 10명의 자녀들도 마찬가지잖아요. 10 хүүхдүүд нь ч гэсэндээ 그 ялгаагүй. 자녀들도 깨끗하게 살았습니다. Тэрхүү өөрийнх нь өр хүүхдүүд ч гэсэндээ цэвэр ариун амьдарсан. 그러기 때문에 하나님께서 그 10명의 자녀들을 한 달에 다 데리고 갔잖아요. Тийм учраас л бурхан 10 хүүхдүүдийг нэгэн өдөр нэгэн зэрэг аваа явсан. 그 10명의 자녀들은 다 구원받은 자녀들입니다. Тэр 10 хүүхэд нь аруулан аврагдсан хүүхэд байсан. 예. 그래서 우리도 매일 그리고 학년이 끝날 때마다 자기 신앙을 뒤를 돌아보고 잘못된 것이 있다면은 바로 잡는 그 모습이 필요한 거죠. Тийм учраас бид нэр нэг жилийг дуусгангаа тэр тусмаа өдөр бүр өөрийнхөө итгэлийн амьдралыг эргэж хардаг, буруу зүйл байх юм бол тэрийгэ тэр даруйд илрүүлдэг итгэлийн амьдралаар амьдруул их сайн. 자기를 반성했을 때 신앙생활을 깨끗이 할 수 있는 겁니다. өөрийгөө эргцүүлэн хардаг тэр үед л миний итгэлийн амьдрал цэвэр ариун болж чадна. 그리고 우리가 섬기고 있는 하나님, Мөн бидний үйлчилж байгаа бурхан 그 하나님은 평가를 하시는 분입니다. тэрхүү бурхан маань биднэрт үнэлгээг өгдөг нэгэн байгаа. 예, 구약 성경을 보면은 Хуучин гэрэн дээрээс харвал 이스라엘의 그 역대 왕들을 갖다가 평가했습니다. Израилийн хаадуудыг бүгднийг үнэлж дүгнсэн байдаг. 북이스라엘 왕들도 평가했죠. Хойд Израилийн хаадуудыг ч дүгнсэн 19명의 왕들이 있습니다. 19 хаан байсан байгаа. 근데 그 왕들은 전부 다 악한 왕들이었어요. Гэхдээ эдгээр 19 хаан маань бүгдээрээ хорон муу хаадууд байсан. 하나님은 성경을 통해서 우리에게 그것을 알려주고 있습니다. Бурхан Библи гэдэг номоор дамжуулаад бид бүхэн түүнийг мэдүүлж байгаа. 하나님은 그 왕들을 바라보고만 있는 것이 아니라 Бурхан тэдгээр хаадуудыг зүгээр л хараад байж исэн биш. 하나님은 그 왕들을 갖다가 평가하신다 그 말입니다. Харин Бурхан тэдгээр хаадуудыг үнэлсэн байна. 예, 왕 위에 있을 때 어떻게 하나님을 섬겼는지, Хаан ширээн заларчаад хэрхэн Бурханд үйлчилж байна вэ? 백성들에게 어떻게 했는지 Ард түмэндээ хэрхэн хандаж байна 그것을 평가하는 하나님이십니다. гэдгийг нь дүгнж цэгэндэг Бурхан байна. 그리고 남유다에도 왕들이 있었어요. Өмнөд Юудаа ч гэсэндээ хаадууд байсан. 예, 20명의 그 왕들이 있었습니다. 20 хаан байсан байгаа. 그 중에서 선한 왕은
많이 없었습니다. Тэдний дотор сайныг үйлддэг хаан төдийлөн их байгаагүй. 예. 그 중에서 히스기야 왕을 보면은 Тэдгээр хаадууд дотроос Хизекэ гэдэг хааныг харвал 예. 하나님 보시기에 정직히 행했다라고 되어 있습니다. Бурхны нүдэнд зөв зүйтэйг үйлдлээ гэж хэлсэн байдаг. 역대하 29장을 보겠습니다. 2дугаар хаад 29 2дугаар 29장입니다. шаштар 29 예. 29장 2절입니다. 29-ийн 2 예, 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Тэр өвөг эцэг Давидынхаа хийсний адил эзний мэлмид зөв зүйтэйг үйлдэв. 예. 여기에 보면은 Эндээс харвал 히스기야가 그 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와 보시기에 정직히 행하여 그랬습니다. Хизекэ өвөг эцэг Давидынхаа хийсний адил эзний мэлмид зөв зүйтэйг үйлдэвэ гэсэн байна. 이 히스기야 왕은 Хизекэ хаан 예, 정말 좋은 평가를 얻었어요. маш сайн үнэлгээг олж 예. авсан. 이 히스기야 왕은 하나님을 바라보면서 신앙생활을 했잖아요. Хизекэ хаан бурхан руу ширтэн харангаа итгэлийн амьдралаараа амьдрсан байна. 그렇기 때문에 Тийм учраас 하나님 보시기에 정직하더라 그런 평가를 얻었잖아요. бурхныг харахад зөв зүйтэйг үйлдлээ гэсэн дүгнэлтийг авсан байна. 예, 우리가 섬기고 있는 하나님은 Бидний үйлчилж байгаа 예, бурхан 우리를 평가하신다. биднийг дүгндэг. 오늘도 평가하고 Өнөөдөр ч гэсэн дүгнэж 또한 байгаа. 내일도 평가하고 Мөн маргааш ч гэсэн дүгнэх болно. 우리가 예수님 앞에 섰을 때 Бид нар Есүсийн өмнө зогсох үед 의의 심판을 할 겁니다. зөвхөн шүүлтэнд оруулах болно. 우리는 지옥은 안 가지만 Бид нар там руу явахгүй болов 우리에게는 의의 심판이 있는 거예요. биднэрт зөвхт байдлын шүүлт байгаа. 예, 고린도후서 5장입니다. 2дугаар Коринт 5дугаар бүлэг 5장 10절 5-ын 10 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Учир нь хүн бүр муугч сайнэгч юу үлдснийхээ төлөө биеэрээ хариугаа авахар бид бүгдээрээ Христийн шүүх судлын өмнө гарч ирэх ёстой. 우리가 다 반드시 그리스도 심판대 앞에 드러나 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 그랬습니다. Учир нь хүн бүр муугч сайнэгч үлдснийхээ төлөө биеэрээ хариугаа авахар бид бүгдээрээ Христийн судлын өмнө гарч ирэх ёстой. 예, 우리가 구원받고 어떻게 살았는지 Бид нэр аврагдаад хэрхэн яаж амьдрсан? 주님께서 의의 심판을 할 겁니다. Түүнийхэн дагуу бурхан зөвхт байдлын шүүлтээр шүүх болно. 구원받고 복음을 위해서 Аврагдаад сайн мэдээний төлөө 얼마나 충성을 했는지, хэр их итгэмжтэй хандсан, 얼마나 희생을 했는지 хэр их золиослсон. 거기에 대한 평가가 있을 겁니다. Түүнд нь тохирсон дүгнэлтийг хийж өгөх болно. 예, 어떤 사람들은 주님을 위해서 열심히 살았겠지만 Зарим хүмүүс нь эзний төлөө хичээнгүй амьдрсан болов 어떤 사람들은 자기를 위해서 살았을 거예요. зарим хүмүүс нь өөрсдийнхөө төлөө амьдрсан. 예, 복음을 위해서는 게으르게 살고 Сайн мэдээний төлөө залхуурч амьдрсан. 자기를 위해서는 열심히 살았을 겁니다. Харин өөрөө өөрийнхөө төлөө хичээнгүй сайн амьдрсан байна. 예, 복음을 위해서 열심히 산 사람은 칭찬과 그리고 상급과 영광이 있을 겁니다. Сайн мэдээний төлөө хичээнгүй амьдрсан хүн нь магтаа шагнал алдрыг хүртэх болно. 하지만 Гэвч 자기를 위해서 산 사람, өөрөө өөрийнхөө төлөө амьдрсан хүн 예, 그 사람은 주님 앞에 섰을 때에 책망과 부끄러움을 받게 될 겁니다. тэр хүн эзний өмнө зогсох үедээ ичгүүртэй байдал болоо зэмлэлийг хүртэх болно. 자, 이런 말씀들을 보면은 Энэ үгнүүдээс харвал 우리가 대충 신앙생활을 하면 안 된다는 것을 알 수 있잖아요. бид нэр өнгөцхөн ингэс тэгсгээ итгэлийн амьдралаар амьдрч болохгүй юм байна штэ гэдгийг ухаарах боломжтой. 예, 이런 말씀들을 가슴에 새기고 Энэ үгнүүдийг зүрх сэтгэлдээ сийлээд 우리가 주님의 일을 해야 되는 겁니다. бид нар эзний ажлыг хийх ёстой. 복음을 위해서 살아야 되는 거죠. Сайн мэдээний төлөө амьдрах ёстой гэсэн үг тийм ээ. 우리 학생들이 Манай сурагчид 1년 동안 어떻게 신앙생활 했는지 нэг жилийн турш хэрхэн итгэлийн амьдралаар амьдрсан бэ? 예, 이번 시간에 이번 주일에 우리가 함께 교제를 잘 해야 됩니다. Энэ цаг мөчид энэ эзний өдөр бид бүхэн үнийхээ талаар хоорондоо маш сайн нөхөрлөх ёстой. 어떻게 교제할 것인가? Яаж нөхөрлөх вэ? 어떻게 반성할 것인가? Яаж өөрийгөө эргцүүлэн харах вэ? 우리 선생님들이 잘 준비해야 돼요. Манай багш нар үүний тулд маш сайн бэлдэх ёстой. 이번 주일날의 그 교제가요, Энэ эзний өдрийн нөхөрлөл 우리 아이들에게 중요한 시간이 될 수도 있습니다. манай хүүхдүүдэд маш чухал цагч болох боломжтой.
이번 학년을 마치며라는 그 시간을 통해서 Энэ нэг жилийн хугацаанд сургуулаа дүүргээ. 정말 반성을 잘한 사람은 Үнэхээр өөрийгөө сайн эргэцүүлэн харсан хүн 다음 학년 때는 전 학년 때보다도 더 멋지게 주님을 위해서 살 수 있을 겁니다. дараачт нь эхлэх хичээлийн шинэ жилдээ энэ жилээсээ илүү хүчтэйгээр амьдрч чадах болно. 참에 전 그러니까 새 학년 올라가기 전이란 뜻이야. 예, 맞아. 자, 우리 선생님들이요. Манай багш нар 예, 그 이번에 어떻게 교제할 것인지 энэ удаа хэрхэн яаж нөхөрлөх вэ? 그것을 준비를 해야 됩니다. Түүнийгээ бэлдэх хэрэгтэй. 예, 그래야지 아이들에게 그 유익한 그 시간이 될 수 있는 거예요. Тэгжээж л хүүхдүүдтэй үр дүнтэй тийм цагийг зарцуулж зохицуулах болно. 예, 우리 학생들 있잖아요. Манай сурагчид 새로운 학년이 됐을 때 분명히 여러 가지 그 계획과 각오가 있었을 겁니다. шинэ хичээлийн жиглэл эхлэхээр олон янзын төлөвлөгөө, олон янзын шийдвэрийг гаргаж ирсэн баг. 그죠? Тийм ээ? 예, 아이들이 어떤 각오를 했는지 우리 선생님들 아십니까? Хүүхдүүд нь ямар шийдвэр гаргаж ирсэн бэ гэдгийг манай багш нар мэдэх үү? 새 학년을 시작할 때 아이들이 어떤 목표를 가졌는지 생각을 해봐야 되겠죠. Шинэ хичээлийн жил эхлэхэд хүүхдүүд нь ямар зорилго, ямар шийдвэр гаргаж ирсэн бэ гэдгийг багш нар мэдчих хэрэгтэй байна. 성경을 갖다가 일독하겠다는 학생들도 있을 테고. Библийг нэг удаа бүтэн уншина гэж шийдвэр гаргасан хүүхдүүд ч байгаа. 예, 그리고 기도 노트를 만들어 열심히 하겠다는 학생들도 있을 겁니다. Тэгээ залбирлын дэвтэртэй болоод түүнийгээ дагаа хичээнгүй амьдрнаа гэсэн шийдвэрийг гаргасан сурагчид ч гэсэндээ байгаа. 그리고 전도를 또 열심히 하겠다라는 그런 목표를 세운 학생들도 있을 거고요. Мөн сайн мэдээ хичээнгүй сайн тараах болно гэсэн шийдвэрийг гаргасан сурагчид ч байгаа бах. 그리고 교제에 빠지지 않겠다고 다짐한 아이들도 있을 겁니다. Мөн нөхөрлөө огтхож таслахгүй гэсэн маттай шийдвэрийг гаргасан хүүхдүүд ч гэсэн байгаа баха. 예. 그리고 공과를 갖다가 정말 열심히 준비게 하겠다라는 결심을 한 아이들도 있을 거예요. Мөн тухайн хичээлийн сэдвтэй холбоотой бүхэл хичээлүүдэд маш сайн хийх болно гэд шийдвэрийг гаргаж ирсэн хүүхдүүд ч гэсэндээ байгаа бах. 그리고 헌금 생활 Тэгээ мөн өргөлийн амьдрал 11조를 잘하겠다고 그렇게 각오를 한 사람도 있을 겁니다. 11-гээ сайн өргөх болно гэсэн шийдвэр гаргасан хүмүүс ч гэсэндээ байсан баха. 그리고 봉사를 잘하겠다. Тэгээ мөн үйлчлэлээ сайн хийн. 예, 뭐 인사를 잘하겠다. Бусдаа би сайн мэдлэн. 예, 뭐 여러 가지 그 목표들을 아이들이 새 학년이 되었을 때 결심을 했을 겁니다. Ямар тач эдгээр олон төрлийн зорилгоодыг шинэ хичээлийн жил бүгдээрээ гаргацгааж исэн баг. 예, 선생님들이 그런 것을 생각하고 Багш нар нь эдгээр зүйлсүүдийг сайн бодоод 예, 그 학생들이 그 목표대로 살아왔는지 хүүхдүүд маань үнэхээр гаргасан шийдвэр зорилгынхаа дагуу амьдрч ирж үү 그것을 반성을 해야 된다는 거죠. гэдгийг нь эргцүүлж харах хэрэгтэй байна. 예, 학생들이 목표만 잘 세우고 실천을 하지 않는다면은 Хүүхдүүд маань зорилгоо хэдийгээр сайн тодорхойлсон боловч түүнийг хэрэгжүүлж чадаагүй байвал 그 계획은 아무 의미가 없는 겁니다. тэр гаргасан төлөвлөгөө нь огтхон ч хэрэггүй ашиггүй төлөвлөгөө болж байна. 그래서 아이들이 목표를 세웠는데 Хүүхдүүд маань төлөвлөгөөгөө гаргалаа. 그것을 잘했는지 안 했는지 살펴보면서 түүнийг гаргасан төлөвлөгөөгөө сайн хийж гэнэ үү, муу хийж гэнэ үү гэдгийг нь шалгаж үзээд. 안 한 아이들은요. Хэрвээ хийж чадаагүй хүүхдүүд ах юм бол 왜 그것을 잘 못했는지 그것을 갖다가 교제를 해야 되겠죠. яагаад ингэ сайн хийж чадаагүй юм бэ гэдгийг нь хоорондоо нөхөрлөж өгөх хэрэгтэй. 그 목표를 갖다가 실천하지 못하게 한 것이 무엇인지 알아봐야 됩니다. Тэрхүү тавьсан зорилгоо хэрэгжүүлж чадаагүй учир шалтгаан нь юу вэ гэдгийг мэдэж авах хэрэгтэй байна. 못하게 막았던 것들이 지금도 있다면 그것을 끊을 수 있도록 교제를 해줘야 됩니다. Тэрхүү зорилго төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж чадахгүй байхад нь саа дотгорд болж байгаа зүйлсүүдийг нь нөхөрлөөр дамжуулаад мэдэх ёстой. 어떤 사람이 그 배를 타고 이 노를 젓고 앞으로 가려고 합니다. Нэгэн хүн завин цуучаад залуураа бариад урагшаа сэлүүрдэх гэж оролдож байна. 노를 갖다가 열심히 젓고 있습니다. Хичээнгүй сайн сэлүүрээрээ сэлүүрдэж байна. 근데 문제는 배가 앞으로 나가지 못하는 거예요. Гэтэл асуудал нь юунд байна вэ гэхээр нөгөө завин огтхон ч урагшаа явахгүй. 왜 못 나갈까요? Яагаад урагшаа явахгүй байгаа вэ? 예, 배 뒤에 끈이 있는데 그 끈이 부두에 매어 있는 겁니다. Завны хой талд нь уяа байгаа. Уяа нь тухайн бомтын модноос уяастай байгаа. 그 배가 앞으로 나가려면은 그 끈을 갖다가 끊어야 되는 거예요. Хэрвээ тэр зав урагшаа явъя л гэж бодож байгаа бол ард талдаа байгаа уяаг заавал суллаж тавих ёстой. 그래야 앞으로 쫙 나갈 수 있는 겁니다. Тэгжээж л урагшаагаа явж чадна. 우리 아이들이 신앙이 전진을 하려면은
манай өр хүүхдүүдийн маань итгэлийн амьдрал нь урагшаа давший гэж байгаа бол 학생들이 세운 그 목표를 갖다가 실천하려면은 хүүхдүүд маань гаргасан зорилгоо хэрэгжүүлээ гэж бодож байгаа бол 자기를 붙들고 있는 것들을 갖다가 끊어야 되는 거예요. өөрийг нь зууран барьж байгаа тэрхэг зүйлсүүдийг таслах ёстой. 자기 목표를 행하지 못하는 것이 있다면은 없애버려야 됩니다. өөрийнх нь зорилгыг хэрэгжүүлж чадахгүй зүйл байгаа бол тэр зүйлсүүдийг нь заавал байхгүй болгож өгөх ёстой. 내 계획을 실천하지 못하는 것들이 게으름이라면은 Магадгүй миний гаргасан төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд саад болж байгаа зүйл нь залхуурал бол 그 게으름을 갖다가 버리게 만들어줘야 됩니다. тэр залхуурал гэдэг зүйлээ хаяхаас ахуулаад тусалж өгөх ёстой. 게으름이 있다면은 залхуурал гэдэг зүйл байгаа бол 자기의 그 계획이 아무리 좋다 할지라도 그 계획을 실천할 수 없는 거예요. хичнээн сайхан төлөвлөгөө гаргалаач тэр төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж чадахгүй. 그렇기 때문에 Тийм учраас 게으름에 대한 말씀을 통해서 게으름을 버리고 부지런하게 살게 만들어줘야 됩니다. залхуурлын талаарх үгнүүдийг маш сайн хэлж өгөөд залхуурлаасаа ангижирч чадахад нь тусалж өгөх ёстой. 또 잘못된 친구 때문에 Мөн буруу найз нөхдөөсөө болоод 자기의 그 계획을 실천하지 못한다면은 өөрийнхөө гаргасан зорилго төлөвлөгөө хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа бол 좋은 친구들이 아닌 나쁜 친구들은 좀 멀리 두도록 그렇게 가르쳐야 됩니다. сайн биш муу найзуудыг нь аль болох хол байлгахаар зааж сургаж өгөх ёстой. 나쁜 친구들 때문에 Муу найз нөхдөөсөө болоод 자기의 그 계획을 갖다가 실천할 수 없는 거예요. өөрийнхөө гаргасан төлөвлөгөө хэрэгжүүлж чадахгүй өнгөрнө. 그것을 선생님들이 잘 아시기 때문에 Үүнийг манай багш нар сайн мэдэж байгаа учраас 잘 정리를 해줘야 될 필요가 있는 겁니다. сайн зэгцэлж өгөх шаардлагатай байгаа. 목표를 실천할 때 신앙이 진보하기 때문에 옆에서 규제를 잘 해줘야 됩니다. Тийм учраас гаргасан төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд багш нар нь тусалж өгөх юм бол төдий чинээний ахиж твшил гардаг байгаа. 그리고 분반 학생들이요. Тэгээ хэсгийнх нь хүүхдүүд 자기를 갖다가 반성하고 өөрөө өөрийгөө эргэж хараад 그리고 자기가 못한 것을 갖다가 알고 өөрийнхөө хийж чадахгүй зүйл байгааг ухаарад 다음에도 또 이런 목표를 세우게 될 텐데 цаашаа ч ихсэндээ ийм зорилго төлөвлөгөө гаргах болно. 그때는 이 목표를 갖다 실천할 수 있도록 тэрхүү тавьсан зорилго төлөвлөгөөгөө цаашид хэрэгжүүлж чадахын тулд 더 강하게 결심할 수 있도록 илүү хүчтэй шийдвэр гаргаж чадахын тулд 규제를 해줘야 됩니다. сайн нөхөрлөж өгөх шаардлагатай байх нэ. 그리고 우리 학생들이 이제 결심을 하면요. манай сурагчид шийдвэр гаргах юм бол 그 결심이 계속 지속되도록 또 교제를 해줘야 됩니다. тэрхүү зорилго шийдвэрээ байнгын үргэлжлүүлээд авч явж чадахын тулд нөхөрлөж өгөх ёстой. 학생들이 결심을 하잖아요. сурагчид маань янз бүрийн шийдвэрүүдийг 근데 그 гаргадаг. 결심은 오래 가지 못합니다. Гэхдээ тэр гаргасан шийдвэрээ удаан хугацааны турш хэрэгжүүлж чаддаггүй. 왜 그러냐면은 Яагаад вэ гэхээр 우리 학생들의 의지가 약하거든요. манай хүүхдүүдийн маань горилго найдвар нь их сул дорой байгаа. 우리 선생님도 의지가 약하잖아요. манай багш нарын горилго найдвар сэтгэлийн хатан ч гэсэн 우리 아이들은 더 약합니다. ингээ бодоод үзэх юм бол манай сурагчид биднээс илүү дорой. 그래서 그 결심을 갖다가 계속 지속되는 그 방법을 알려줘야 됩니다. Тийм учраас цаашид гаргасан төлөвлөгөөгөө хэрхэн тасралтгүй хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэдэг арга барилыг зааж өгөх ёстой. 내가 이렇게 살 것이다 결심을 했다면은 Би ингэж амьдрах болно гэж шийдсэн юм бол 그것을 갖다 지속되게 하기 위해서 하나님의 말씀을 가까이 하고 묵상을 해야 됩니다. түүнийг тасралтгүй үргэлжлүүлэхийн тулд Бурхны үгтэй ойр байж тунгаан бодох ёстой. 그랬을 때에 Тийм үү. Тэгэх үед 자기 그 목표를 갖다가 매일 이뤄나갈 수 있는 거예요. өөрийнхөө зорилгыг өдөр бүр санаж явах ёстой. 성경에 보면은 Библиэлдээс харуул 예스라가 등장합니다. Изра гэдэг хүн гардаг. 그 예스라가 하나님의 말씀을 백성들에게 가르치기로 결심을 하잖아요. Тэр Изра Бурхны үгийг хууль тогтоолыг бусад ард түмэндээ зааж өгөх болно гэж шийдвэрлэсэн. 예스라 7장을 보겠습니다. Изра 7 дугаар бүлэг. 예스라 7장 10절입니다. Изра 7-гийн 10. 10절 같이 읽겠습니다. 10-ыг бүгдээр хамтдаа уншицгаая. Учир нь Изра эзний хуулийг судалж түүнийг хэрэгжүүлэхэд Израильд түүний тогтоол зарилгуудыг заахад зүрхээ зориулсан юм. 예스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 그랬습니다. Изра эзний хуулийг судалж түүнийг хэрэгжүүлэхэд гэсэн байна.
예, 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 갖다가 가르치기로 결심했는데 Израилийн ард түмэнд Бурхны үг тогтоолыг нь зааж өгөхийн тулд шийдсэн байна. 그 결심이 식지 않고 계속 지속될 수 있었던 이유가 뭐냐면은 Тэгвэл энэхүү гаргасан шийдвэрээ зогсоолгүй эцээ хүртэл нь хэрэгжүүлсэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр 하나님의 그 말씀을 연구하여 준행했다 돼 있습니다. Бурхны үгийг судалсан байна. 예. Тэгээ түүнийгээ хэрэгжүүлсэн байна. 하나님의 그 말씀을 묵상하고 행하는 그 삶을 가졌다는 겁니다. Бурхны үгийг тунгаан бодоод түүнийхээ дагуу үйлддэг амьдралаар амьдрсан. 그렇기 때문에 에스라는 자기의 그 결심을 갖다가 계속적으로 지킬 수 있었던 거예요. Тийм учраас л Израиль өөрийнхөө гаргасан шийдвэрийг эцээ хүртэл бүгдийг нь хэрэгжүүлж чадсан байна. 우리 학생들도 Манай 마찬가지입니다. сурагчид ч гэсэн ялгаагүй. 목표를 갖다가 행하려면은 Ямар нэгэн зорилгынхаа дагуу хийе гэж бодож байгаа бол 결심도 필요하고 шийдвэр хэрэгтэй. 그리고 하나님의 말씀을 가까이 하고 묵상하고 행하는 것이 반드시 접목이 돼야 되는 거예요. Тэгээд Бурхны үгтэй ойр байж түүнийгээ уншдаг, тунгаан боддог, хэрэгжүүлдэг тийм амьдрал гарцаагүй шаардлагатай байна. 예, 연결이 돼야 됩니다. Эдгээр зүйлсүүд маань хоорондоо холбоотой байх 예, ёстой. 연결되지 않으면 소용없는 거예요. холбоотой байж чадахгүй байх юм бол ямар ч ашиг ач тус байх. 예, 나의 결심은 하나님의 말씀을 묵상하고 행할 때만 지켜진다는 사실을 우리 학생들이 알아야 됩니다. Миний гаргасан шийдвэр Бурхны үгтэй ойр байж түүнийгээ тунгаан бодож хэрэгжүүлэх үед л хэрэгждэм байж тээ гэдэг манай сурагчид сайн мэдчих ёстой. 그리고 우리 분반 학생들 중에 혹시 목표를 세우지 않고 생활하는 아이들이 있다면요. Магадгүй миний хариуцж байгаа хэсгийн хүүхдүүд дотор маань ямар нэгэн зориггүй төлөвлөгөөгүй явж байгаа хүүхдүүд байгаа бол 신앙에 필요한 목표를 세우도록 해야 됩니다. итгэлийнхаа амьдралд тусдаа шийдвэрийг гаргаж чадахад нь туслах ёстой. 이 신앙의 그 목표가 없는 사람들은 Итгэлийн амьдралын зориг байхгүй хүмүүс 예, 그 학생들의 신앙은 항상 제자리거든요. тэр сурагчдын маань итгэлийн амьдралын байр байдал нь нэг л хэвэндээ байгаад идэг. 그래서 목표를 세워야 될 그 이유를 설명해주고 세울 수 있도록 도와줘야 됩니다. Тийм учраас би яагаад итгэлийн амьдралдаа зориг гаргах ёстой юм, мөн тэрхүү зорилгоо хэрхэн биелүүлэх ёстой вэ гэдэг тал дээр нь багш нар тусалж өгөх ёстой байна. 그리고 우리 학생들이요. Мөн манай сурагчид 예, 그 세운 목표를 갖다가 잘 실천하고 있는지 мөн манай сурагчид гаргасан шийдвэр зорилгоудаа хэрхэн хэрэгжүүлж байна вэ 선생님들이 확인을 꼭 해야 됩니다. гэдгийг нь багш нар маань заавал шалгаж байх шаардлага. 확인을 하지 않으면 아이들은 하지 않기 때문입니다. Хэрвээ багш нар л шалгаж сайн дүгнэж үзэж авахгүй сурагчид маань хийхгүй хайчдаг. 예, 아이들이 어떤 목표를 잘 지켰고 어떤 목표를 잘 안 지키는지 Сурагчид маань аль төлөвлөгөөгөө сайн хэрэгжүүлээд алийг нь сайн хэрэгжүүлж чадахгүй байна 그것을 알고 아이들을 지도해야 되는 거예요. гэдгийг нь мэдээд хүүхдүүдэд удирдах өгөх ёстой. 예, 그리고 우리 선생님들도요. Мөн манай багш нар ч гэсэн 1년 동안 이런 말씀들을 많이 가르쳤잖아요. нэг жилийн туршид ийм үгнүүдийг маш их зааж өгсөн ба. 그죠? Тийм ээ? 그렇기 때문에 아이들이 이런 좋은 목표들을 갖다가 행하지 않고 있다면은 Тэгсэн хэрнээ манай сурагчид маань ийм сайхан төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлж чадаагүй байх юм бол 예, 그 부족한 부분을 알려주고 тэр дутуу дөлмөг талуудыг нь хэлж өгөөд 잘 할 수 있도록 해야 됩니다. сайн хийж чадахт нь туслах ёстой. 그리고 우리가 아까 그 얘기했던 그 목표들 있잖아요. Төрөний хэлсэн олон төрлийн зорилгууд байгаа тийм 그 ээ. 목표들은 새 학년에 올라가도 똑같은 목표가 될 겁니다. Саяны хэлсэн тэр зорилгууд маань ч гэсэндээ шинэ хичээлийн жил ч гэсэндээ яг л адилхан тавигдах тийм зорилгууд байгаа. 그래서 부족한 부분을 갖다가 잡아가지고 잘 설명해주고 Тийм учраас дутуу дөлмөг хандсан зүйлсүүдийг нь сайн хэлж өгөөд 새로운 학년 때는 더 잘할 수 있도록 해줘야 되는 거죠. шинэ хичээлийн жилд тэдгээр дутуу дөлмөг зүйлүүдээ илүү сайн хийж чадахад нь туслах ёстой. 그리고 우리 선생님들이 아이들과 이제 1년 동안 보냈잖아요. За манай багш нар нэг жилийн хугацаанд сурагчдтайгаа хамт өнгөрүүлсэн байгаа. 1년 동안 우리 학생들이 좋은 기억들을 가지고 있는 것도 있고 나쁜 기억들을 가지고 있는 것도 있을 거예요. Магадгүй манай сурагчид надтай хамт нэг жилийн хугацаанд нөхөрлөх явцдаа сайхан дурсамжуудыг тээж байгаа, онцгой муухай дурсамжуудыг ч гэсэндээ тээгээ явж байгаа. 예, 좋은 기억들은요. Сайхан дурсамжууд нь 예, 그 기억들을 갖다가 버리지 않고
Тэдгээр дурсамжуудаа аль болох мартахгүйгээр 새 학년 때에도 가지고 올라갈 수 있도록 해줘야 됩니다. тэрхүү гой сэтгэл хөдлөлөө шинэ хичээлийн жилдээ ч гэсэндээ тэгээд орж чадхаар тусалж өгөх ёстой. 분명히 좋은 기억들은 자기 신앙에 도움이 되는 것들일 거예요. Гарцаагүй тэрхүү сайхан дурсамжууд нь өөрийнх нь итгэлийн амьдралд ач тус нэмрээ өгсөн зүйлсүүд 그래서 байгаа. 신앙에 도움이 됐던 좋은 기억들 다음 학년 때에도 가지고 올라가서 그 좋은 기억들을 기억하면서 열심히 살 수 있도록 해줘야 됩니다. Тийм учраас сайхан дурсамжуудаа тэгээд хичээлийн шинжилгээ эхлүүлээд дараагийнхаа энэ шинжилд ч гэсэндээ сайхан дурсамжуудаа санан илүү хичээнгүй үйлчлэх ёстой. 그리고 좋지 않는 그 일들 기억들이 있다면은 Таагүй үйл явдал болоод таагүй дурсамжууд ах юм бол 그것은 학년을 마치면서 түүнийгээ нэг бүхэл бүтэн хичээлийн жилээ дуусгаад 버릴 것은 버리고 хаях зүйлсүүдийг нь хаяад 용서할 것은 용서하고 уучлах ёстой зүйлсүүдийг нь уучлаад 서로 사랑할 수 있도록 해야 됩니다. бие биенээ хайрлаж чадхаар тусалж өгөх ёстой байна. 예수님께서 우리에게 말씀하신 그 명령이 있잖아요. Есүсийн биднэрт айлдаж хэлсэн тушаалууд гэж 새 байгаа. 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 했잖아요. Би биенээ 하라고 хайрал гэсэн шин тушаалыг би та нарт өгч байна гэж хэлсэн. 그래서 우리 학생들이 Тийм учраас манай сурагчид 학년을 마치면서 нэг жилээ дуусгаад 혹시 나쁜 기억들 магадгүй таагүй дурсамжууд 그 기억들을 버리라고 얘기도 해주고 байх юм бол тэр дурсамжуудаа мартах ёстой гэж хэлж 좋은 өгнө. 마음을 가지고 새 학년에 올라갈 수 있도록 지도해 줘야 됩니다. Сайхан зүрх сэтгэлтэйгээр хичээлийн шин жилээ эхлэхийн тулд залбирч өгөх ёстой байна. 그리고 새 학년을 마치면서 선생님들도 반성을 해야 됩니다. Тийм учраас бүхэл бүтэн нэг хичээлийн шин жилийг дуусгаж байгаа учраас багш нар маань ч гэсэндээ өөрсдөө эргэцүүлж харах ёстой. 학생들도 반성하고 선생님들도 반성을 해야 되는 거죠. Сурагчид маань ч гэсэн өөрийгөө харж багш нар маань ч гэсэндээ өөрсдөө эргэж харах ёстой. 예, 우리 선생님들이 1년 동안 아이들을 얼마나 사랑했는지, Манай багш нар маань нэг жилийн хугацаанд хүүхдүүдэд хэрхэн харилсан. 얼마나 믿음과 열정을 가지고 가르쳤는지, Хэрхэн итгэлээр халуун сэтгэлээр үйлчилсэн бэ гэдгээ. 내가 열심히 가르쳤다면은 Хэрвээ би хичээнгүй сайн үйлчилсэн бол 우리 아이들이 얼마만큼 변화됐는지, манай хүүхдүүд хэр их хэмжээнд өөрчлөгдсөн бэ? 얼마나 많은 열매를 맺었는지 Хэр их хэмжээний үр жимс ургуулсан бэ? 한번 아이들을 보면서 자기를 평가하는 시간을 가져야 됩니다. Гэдгээ өөрсдийнхөө хэсгийн хүүхдүүдийг хараад өөрийгөө үнэлсэн, дүгнсэн тийм цаг байвал бас сайн байна. 예, 이 감자를 갖다가 땅에 심었습니다. Төмсийг газарт ор суулгалаа. 그리고 열심히 가꿨습니다. Тэгээ маш хичээнгүй арчилж тордсон байна. 그러면은 가을이 되면은 그 감자가 많이 열리게 되잖아요. Тэгэхээр чи мэдээж намар болоод ирэх юм бол суулгасан төмс маань маш олон болоод ургасан байх ёстой. 만약에 감자를 심어놓고 Магадгүй би төмсийг суулгачаад 잘 관리하지 않았다면 많은 감자를 얻지 못할 겁니다. сайн асарч тордож чадаагүй байх юм бол төдий чинээний сайн үр жимс хүртэж чадахгүй гэсэн үг. 그게 진리인 것처럼 Яг энэ үнэнтэй байдаг, үнэн байдаг шиг 우리 선생님들이 아이들을 잘 가르쳤다면요, манай багш нар хүүхдүүдтэй сайн заасан бол 분명히 아이들이 변화되고 많은 성령의 열매를 맺어야 되는 거거든요. гарцаагүй хүүхдүүд маань олширч ариун сүнсний үр жимсүүдийг ургасан байх ёстой. 내 분반 아이들을 한번 생각해 보십시오. Өөрийнхөө хэсгийн хариуцсан хүүхдүүдээ нэг бодоод үзээрэй. 아이들이 성경을 잘 읽고 있습니까? Хүүхдүүд нь Библийг хичээнгүй сайн уншиж байгаа болов? 기도는 잘 합니까? Сайн залбирч байгаа болов? 생각을 해보십시오. Сайн бодоод үзээрэй. 내가 기도를 잘해야 된다고 가르쳤는데 Би сайн залбирах ёстой гэж өөрөө амаараа зааж байгаа. 아이들이 기도를 잘합니까? Гэтэл хүүхдүүд маань ясим дээрээ сайн залбирч байгаа болов? 아이들이 기도를 잘 하지 않는다면은 혹시 선생님들이 기도를 잘 하지 않기 때문인지 한번 자기 자신을 돌아봐야 됩니다. Магадгүй миний хариуцсан хүүхдүүд сайн залбирч чадахгүй байгаа бол тухайн хариуцсан багш маань би өөрөө бас ийм хүү сайн залбирч чадахгүй байгаа юм биш үсттэйгээ өөрийгөө эргэж харах ёстой. 아이들이 교제에 잘 나옵니까? Хүүхдүүд нь нөхрөлөлдөө сайн ирж байна уу? 아이들이 교회 학교에 잘 나오지 않는다면은 Хүүхдүүд нь чуулганыхаа сургуульд сайн оролцож ирж чадахгүй байгаа бол 우리 선생님들도 반성을 해야 돼요. манай багш нар ч гэсэндээ өөрсдөө эргэж харах ёстой. 내가 수요 모임에 잘 안 나오고 그리고 구역 모임에도 잘 안 가고 Би 3 дахь өдрийн үгэндээ ч ойлгохтойхоо ирэхгүй дүүргийн нөхрөлөлдөө ч төдийлэн сайн ордоггүй. 세상에 일 있으면은 주일날도 빠지고
Дэлхий дээр ажил явдал гарах юм бол эзний өдрөө таслана. 물론 중요한 일 있으면 빠질 수도 За 있지만요. мэдээж бүр амин наснаас илүү чухал ажил байвал тасалж болно. 중요한 일도 아닌데 빠지는 사람도 있을 수 Гэтэл 있습니다. төдийлөн чухал биш ажил байхад чинь таслаа явчихдаг хүмүүс байдаг. 그런 선생님 밑에서 가르침을 받는 아이들은 교재에 잘 안 나올 거예요. Гэтэл тийм багшийн доотолд байгаа сургагдаа зааж явж байгаа хүүхдүүд төдий чинээ сайн болохгүй л. 아이들은 선생님을 닮거든요. Хүүхдүүд нь багш нарыгаа дураад. 예, 전도는 잘 하고 있는데 아이들을 보십시오. Сайн мэдээ тарааж яах үгүй юу гэдгээ бас хүүхдүүдтэйгээ эргцүүлээ сайн хараарай. 예, 내 반 아이들이 올해 전도를 얼마나 했는지 평가해 보십시오. Миний хэсгийн хариуцсан хүүхдүүд маань өнгөрсөн жил хэрхэн сайн мэдээ тараасан бэ гэдгийг ч гэсэндээ дүгнээд үзээрэй. 내 반 아이들이 줄어들었습니까? 늘어났습니까? Миний хариуцж байгаа хэсгийн хүүхдүүд маань нэмэгдсэн үү эсвэл цөөрсөн үү? 줄어들었다면은 Хэрвээ цөөрч хасагдсан бол 선생님들이 반성을 해야 됩니다. багш нар бас л өөрийгөө харах ёстой. 아이들에게 문제가 있는 것이 아니라 Хүүхдүүдэд асуудал байгаа юм биш. 우리 선생님들에게 문제가 있는 거예요. Харин манай багш нарт асуудал байгаа. 선생님들이 Багш нар 그 아이들을 생각하고 хүүхдүүдээ бодоод 정말 간절히 기도했는지, чин сэтгэлээсээ залбирч байна уу? 그 아이들이 교제 안 나오면은 신방을 갔는지, Хүүхдүүд маань нөхрөлдөө ирэхгүй байгаа үед нь би айлчлалаар очиж байна уу? 전화를 했는지, Утсаар ярьж байна уу? 안 나오면 편지를 썼는지. Ирэхгүй байгаа хүүхдүүдтэй би захиа бичиж байна уу? 다른 사람들에게는 메시지를 많이 보내면서 Өөр бусад хүмүүс рүү олон мессежийг явуулдаг хэрнээ. 내가 사랑하는 Миний хайртай 주님께서 맡겨주신 그 어린 양들을 위해서 эзний хариуцуулж өгсөн тэр бяцхан хургнуудын төлөө 편지도 한 번도 안 썼다면요, нэг ч удаа би загтал бичиж байгаагүй гэвэл 정말 그것은 주님의 마음을 갖고 있는 것이 아닙니다. энэ нь эзний сэтгэлийг тэгээ явж байна гэсэн үг биш. 저는 개인적으로 교회학교 교사를 할 때요, Би ч гэсэндээ хувьдаа чуулганы surгуулийн багш байхдаа 편지를 많이 썼습니다. маш олон загтлуудыг бичиж 그건 байсан. 주님이 아십니다. Түүнийг эзэн мэдэж байгаа. 그 편지를 통해서 제 마음을 전하기도 하고 Би тэрхүү загтлаараа дамжуулаад өөрийнхөө сэтгэлийг илэрхийлж байна. 하나님의 뜻을 알려주기도 했습니다. Мөн бурхны хүслийг бас ухааруулж өгч. 그리고 작은 선물을 사가지고 아이들에게 편지와 함께 준 적이 있어요. Тэгээд нэгэн бяцхан бэлэг худалдаж аваад бичсэн загталтайгаа хамт өгжсэн удаа ч гэсэн байгаа. 우리 선생님들이 Манай багш нар 정말 학생들을 사랑한다면 үнэхээр сурагчдаа хайрлаж байгаа бол 그런 모습이 있을 겁니다. ийм дүр төрх байгаа баха. 그런 선생님 밑에서 배우는 아이들은 분명히 시간이 지나면서 변화되고 있을 거예요. Ийм багшийн доор сургагдаж хүмүүжигдэж байгаа хүүхдүүд цаг хугацааны аясаар гарцаагүй өөрчлөгдөд явах болно. 우리 선생님들이 정말 깨끗하게 열심히 살았다면 Манай багш нар үнэхээр цэвэр ариун хичээнгүй амьдарч байгаа бол 내 분반은 더 많은 사람으로 채워졌을 거예요. миний хариуцж байгаа хэсэг ч гэсэндээ олон хүмүүсээр дүүрэх болно. 예, 그래서 분반이 줄어들면 안 되는 Тийм 거예요. учраас миний хариуцж байгаа хэсэг маань хасагдаж болохгүй байна. 분반 아이들이 줄어들면 안 된다는 뜻입니다. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр миний хариуцж байгаа хэсгийн хүүхдүүдийн тоо хасагдаж болохгүй. 아이들이 헌금을 잘 하고 있는가 체크를 해봐야 됩니다. Мөн хүүхдүүд маань өргөлөө хэрхэн өргөж байна гэдгийг нь ч гэсэндээ шалгаж үзэх ёстой. 아이들이 헌금을 잘 하고 있지 않다면은 Хүүхдүүд нь сайн өргөлөө өргөж чадахгүй байгаа бол 우리 선생님들이 헌금 생활을 잘 하고 있지 않기 때문에 그렇습니다. манай багш нар ч гэсэндээ зүй зохистой өргөлийн амьдралаар амьдарч чадахгүй байгаа учраас тэгш нөлөөлж байгаа байна. 나의 그 잘못된 신앙의 모습이 아이들에게 비춰지는 거예요. Миний итгэлийн амьдралын буруу дүр төрх миний сурагчид дээр ч гэсэндээ тусгалаа үзүүлж байна. 예. 하나님께서 Бурхан 우리에게 어린 양들을 맡겨줬습니다. биднэрт бяцхан сүнснүүд буюу хургнуудыг даатгсан. 내 어린 양이 아닙니다. Миний бяцхан хургнууд биш ээ. 주님의 양들이에요. Эзний хургнууд ах. 주님의 어린 양들. Эзний хургнууд. 정말 그 학생들을 사랑하고 Өөрийнхөө хэсгийн сурагчдыг хайрлаад 그 아이들을 잘 가르치고 인도해야 될 책임이 우리 선생님들에게 있는 겁니다. тэр хүүхдүүдэд сайн зааж зааварлаж удирдах эрх нь манай багш нарт байгаа байна. 내 분반 학생들은요, Миний хэсгийн хүүхдүүд 우리 선생님들을 보고 따라서 합니다. манай багш нарыг хараад дагаа явдаг. 예, 우리 선생님들이 Манай багш нар 모든 면에서 다 본이 돼야 됩니다. бүхий л тал дээр үлгэр дуурайлал болж явах ёстой. 성경 읽는 것도 본이 돼야 되고,
Библи унших тал дээр ч үлгэр дуурайлуулах ёстой. 전도하는 것도 본이 돼야 되고, Сайн мэдээ тараах тал дээр ч гэсэндээ өөрөө үлгэр дуурайлал болгох 그리고 ёстой. 교제에 나오는 것도 본이 돼야 됩니다. Тэгээд нөхөрлөлдөө ирж оролцож байгаа тэр байдал дээр ч гэсэндээ өөрөө үлгэр дуурайлал болох ёстой. 모든 면에서 본이 될 때 Бүхий л тал дээр үлгэр дуурайлал болох үед 아이들 앞에서 담대하게 가르칠 수 있어요. хүүхдүүдийнхээ өмнө гараад зоригтойгоор зааж сургаж чадна. 예. 본이 되지 않는 선생님들은요, Үлгэр дуурайлал болж чадаагүй багш нар 말씀을 가르칠 때 힘이 없는 거예요. үг заах үед нь ч гэсэндээ хүч төдийлөн ундардаггүй. 기도하지 않는 사람이 기도를 잘하라고 말할 수 없잖아요. Өөрөө сайн залбирдаггүй хүн бусдад сайн залбирах ёстой гэж хэлж чадахгүй. 전도하지 않는 교사가 전도를 잘하라고 가르칠 수 없는 거예요. Сайн мэдээ тараадаггүй багш хүүхдүүдэд сайн мэдээ тараах ёстой гэж зааж чадахгүй. 사도 바울은 Ич Паул 모든 면에서 본이 됐습니다. бүхий л тал дээр өөрөө үлгэр дуурайлыг үзүүлсэн. 예수님의 그 삶을 재현했던 사도잖아요. Есүсийн амьдралыг биеэрээ туулсан элч байгаа. 사도 바울은 나를 본받으라고 담대하게 말을 했습니다. Тийм учраас л Илч Паул намайг дуурайцгаа гэж зоригтой хэлсэн. 고린도전서 11장입니다. 1-р Коринт 13, 11. 고린도전서 11장 1-р Коринт 11, 1절입니다. 11-ийн 1. 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Би Христийг дуурайдаг шиг намайг дуурайгчид бай. 내가 그리스도를 본받는 자 된 것 같이 너희는 나를 본받는 자 되라 그랬습니다. Би Христийг дуурайдаг шиг намайг дуурайгчид бай. 예, 사도 바울은 그리스도를 보면서 신앙생활을 한 거예요. Илч Паул Христ рүү харангаа итгэлийн амьдралаар амьдрсан. 그래서 그리스도의 모습을 갖다가 그대로 재현을 했던 거예요. Тийм учраас Христээс гардаг байсан бүхий л дүр төрхүүдийг нь өөрийнхөө биеэр туршиж мэдэрсэн. 그래서 사도 바울을 보면은 예수님이 보이는 겁니다. Илч Паулыг харах юм бол тэр жигтэй Есүс харагддаг. 우리 선생님들은요, Манай багш нар 예수님을 바라보고 Есүсийг хараад 예수님의 그 삶을 아이들에게 보여줘야 되는 겁니다. Есүсийн амьдралыг хүүхдүүдтэй харуулах ёстой. 사도 바울의 모습을 통해서 Илч Паулын дүр төрхөөр дамжуулаад 훌륭한 디모데가 나왔습니다. агуу Тимот гэдэг хүн мэндэлсэн. 디모데는 훌륭한 주님의 일꾼이 됐어요. Тэрхүү Тимот маань агуу эзний ажилчин бол бэлтгэгдсэн баг. 그렇다면은 Тийм бол 우리 선생님들 통해서 манай багш нараар дамжуулаад 우리 아이들이 말씀을 배우고 манай хүүхдүүд Бурхны үгийг сураад 훌륭한 주님의 자녀들이 되겠죠. агуу эзний үр хүүхэд болох ёстой. 우리 선생님들 통해서 Манай багш нараар дамжуулаад 훌륭한 제2의 디모데, 제3의 디모데가 나와야 되는 겁니다. тэрхүү агуу 2 дахь үеийн Тимот, 3 дахь үеийн Тимот гарах ёстой. 그래서 1년 동안 우리 선생님들이 어떻게 아이들과 교제를 했는지, Тийм учраас манай багш нар 1 жилийн хугацаанд хэрхэн хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлсөн. 아이들을 가르치기 전에 먼저 반성하는 그런 모습을 가졌으면 좋겠습니다. Хүүхдүүдтэй нөхөрлөхөөс өмнө өөрийнхөө дүр төрхийг эргэж харсан тийм цагуудыг байлгаж байвал сайн байна. 그리고 잘못된 모습들이 있었다면 Магадгүй надад зохисгүй дүр төрх байгаа бол 정말 하나님 앞에서 반성하고 Бурхны өмнө түүнийгээ эргэж хараад 새 학년 때는 더 멋진 선생님들이 되기를 바랍니다. шинээр эхэлж буй хичээлийн жилдээ илүү үзэгсэлэнтэй багш нар болоосай гэж хүсэж байна. 교사가 된 것으로 기뻐하지 말고 Багш болсон гэдэг зүйлээр л сэтгэл ханаад баярлаад илгүү. 정말 주님께 쓰시는 선생님들이 되기를 원합니다. Эзний хэрэгэлдэг тийм багш нар болоосай гэж хүсэж байна. 함께 기도하시겠습니다. Бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 오늘 말씀을 통해서 Өнөөдөр үгээр дамжуулаад 신앙생활하면서 자기를 돌아보는 시간들을 가져야 된다는 것을 배웠습니다. итгэлийн амьдралаар амьдрах явцдаа өөрсдөө эргэж харсан тийм цаг гарцаагүй байх ёстой гэдэг талаар суралцсан мөлий. 이번 학년을 마치며라는 공과를 통해서 Энэ удаа хичээлийн шинэ жил дуусхангаа гэсэн сэдвийн дагуу үг сурсан мөлий. 학생들도 자기 신앙을 반성하고 Манай сурагчид ч гэсэндээ өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралыг эргэж хараад 또한 선생님도 반성해서 багш нарын ч гэсэндээ эргэж харж 더 나은 신앙생활을 할 수 있도록 도와주시옵소서. илүү дээрцэн итгэлийн амьдралаар амьдрч чадхад удирдах өгөөрэй. 우리 선생님들 부족한 부분들도 있었을 줄 압니다. Магадгүй манай багш нарт ч гэсэндээ дутуу төлмөг зүйл байгаа байхаа гэж бодож байна. 그 부족한 부분들 주님께서 능력으로 채워주시고 Тэрхүү дутуу төлмөг зүйлийг нь эзэн та хүч чадлаараа дүүргэж өгөөд 앞으로는 더 잘할 수 있도록 힘을 주시기를 원합니다. цаашид илүү сайн
үйлчилж чадах хүчийг өгөөрэй гэж хүсэж байна. 우리 선생님들 더욱더 깨끗하게 만들어 주시고 Манай багш нарыг илүү ихээр цэвэр ариун болгож, 선생님들을 사용해 주시옵소서. эдгээр багш нарыг маань хэрэглэж өгнө. 주 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр талархангуй залбирлаа. 아멘.